Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça va Ali Karan. Watukufu wa jamalifu wa Komor. Doumba ikemjuha wanono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yalinike musomwema na heri. Ya jahili uka mjuha wanono malanika udumliu hanyoti pia. Wakati kao watukufu rimwambia ni ya ukaya haini wakati walikum salam agape. Gadjo mwambiani ezendo na izi change. Gadjo mwambiani ezajiri ili zichange. Hamastehi haadabu watukufu. Wakati kao usiku wa leo sivunguza mbavi ze sujet ya sujet ya urgent. Haukaya ikaubidi ukaya ngamina sujet mbili normalement. Chati ajute sujet ya mlikao ya ulwawa yangamizyo karabangamizyo tukaka ulwawa hafu shaha ulwawa haderangewa habiwa hasibabu question za hawara ikao iyo de sujet la yajute yoti sujet la kaubidi jele ambeleo sha rihanti sujet nzima harmate sujet kozamba ri ajute sujet na ukaino ngiyo sujet important rando jelongoze e ma gendarme fantôme e ma police fantôme wajihantu ke bazia hao wanende wandunai hasibabu leur propre intérêt wakati kao ngwauna wanduashe wakomori watukufu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema wa alaikum salam Fatima Fatikar yarinike musomwema yarijali kasi wanadamu wa mukuzana wa uhimiliana hanjema shasi tiwangu wa ushangiriambi na wanzambi watukufu gamjumambianize sujet partagez s'il vous plaît Mwendu kao mlu ya bomledungao na mpartage ce sujet amando namwana deja abasar zamba ungena 17 ans et namwana ulona 17 ans ikao mwana woi hakana 12 ans walaikum salam toimena hakana 12 ans ye 12 ans mwana woi yakanyo ye mbaba Gamibanu gamjona bia ukaya i bloqué yom nabi parce que et quand gam ni ona mwambe et comme Ezekiel parce que déjà ngabu yamba ukaya tula mo bese hu bloqué bese ani tula mo bloqué ngabu yabo et quand gam ni ona Ezekiel mtreze GM pour montrer que gam ni ona honga moshia s'il vous plaît. Ok, ça marche. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup Ali Karam, merci beaucoup tout le monde. Mwana mwana ikao abasange na 17 ans. Walaikum salam Anjili Abdo. Gena 17 ans, rango wakati ye mwana woi yakana 12 ans. Yakana makumena mili ye mbaba wankabu wahahe. Harenge mwana woi hamviole. Hamli. Banda hamli ye mwana hambia mzaza hahe wa ukaya mama. Papa hanifanya nungo kadha. Papa hanifanyia tabia kadha. Ola mzazahe banda walaikum salam mama Kalida walaikum salam madkom ola mzaze banda hakahanze mrumahe subhanallah banda hakahanze mrumahe hahundu d'une manière ya urenge mwana wa 12 ya mbehe Komori haliendi ya some Komori zila pia hakanza bloke mwane hanyo walaikum salam mama Nadia zila pia hakahanza ili ya bakidene mrumahe kajaona kaweti mrume inushetwani sha abasari zamba ye mwanange na 17 ans ye mwanange hukomori langu wakati aliona 12 ans hasahani kuwa mrume hamlole wakati akana 16 ans ye mwanange na 17 ans abasa mzaze hanipara yanambie hadisi
banda wavili deja 5 ans guni parana bi hadisi bade mlume ham trompe. Subhanallah, n'importe quoi. Hani parangu na mbio hadisi badala ya mahamitsanu guni paruya na mbio ukaya ye mlumahe ye mtwalakahe ikaudi ya kaya mlola ha viole mwana wakati ya kana 2 ans. Wa alaikum salam mama Yusra. Nsuma bien watukufu. Wa alaikum salam Samira Mohamed Ali. Ika ça me fait mal. Imzadze woyi mwanamshe witi mlongo zanai. Mwanamshe woyi lishida na zakweli. Gufikiru kaya gamjoko je message nu je nimnike haki. Shanti na mbavara tijanga nju mbavara. Ni dini mwambi ya ukaya yeti mwanadamu yemzadze shetani. Wakati ye mwana jawambia kapapa hamfanya nongokadha. Kujarenge mbaba weyombe hapirizo. Shahonu kaya ngorenge mwana umsise komori. Ili mwana tujuenda Zambia holikoli. Ili mwana ya tujo avue. Bonjour mwana Shaima. Shahonu ya ukaya vomye urenge mwana umsise komori. Yo de sujet ya mwando. Sujet ya bili. Gajono ngoze mjomba tsoi. Ekaramba mjomba. Oimrikao gendarme. Ikanga jono ngoze ma gendarme ne ma police onti pea. Haukaya inungo ikawa waloni hizo. Watsongo angamiza mazababi na uwa wangu hasibabu shahawa na ungo una wangu washe. Ikawa inga jono mnongoze hakiswa ya vira haruma ya gendarmerie ya Ntsaweni. Ikawa shababi ya uluawa pour rien watina hata shatsongesa hasibabu hari hawara na we shababi woka tujo mwana mshawo che gendarme haone ya ukaya ngani muo haukaya gamu mdute hauharongozi hawara hangu na we gendarme ulo na wandu wa shiwaili watukufu ngarjohu jahar mwe suje yuriandis rano jajar mwe suje ye suje ya kaubidi jeri ya mbeleo raka ujajeri en place ne suje inu inu suje ikawo tsamba usiku leo heze twabia ikawo muwana nizo zizie gamjotu ya vokali sha prochaine fois de 3e jour gamjotu ya vokali ya mbaba tsoi na mwanamshe waloveo ikawo yemrumshahe hahunduma foto menji ya hawaziza wanawashe nana yemrumahe ikawo yembaba woi yebaziahe yanjie messangeri yarambuke mwanamshe we mkomori yamfanyie kuku yamlaulie eke mwanamshe hamvia yeke mwanamshe hamvia wenga wedahu anga mikomoro we mkomori vraiment we mwema we ujisa gojo vanu bombodri fanya mna foto ubuweye Burundi amjohere ya 200 €. Ye mafoto nga obanu ze vokali ngizobanu ye mbaba uo haruma vokali zinji ya zifanya msujua zila enregistrema za kaufanywa zabari enregistrema ya conversation ruwaili wa hadisiyo za shinda zafanya 10 minutes 7 minutes 5 minutes 6 minutes za conversation za ucha mfo telefone ya bongo jobu wa unonese yebu wa unonese fanya namna ilini uone vahembaba fanya mna foto unereye ubuwe shanga mjobu shago jonerea winga mjoherea wijak jamfar wanema gamjobua yembaba uonga mina kodi zinji za western naria ya besha wanawashe wa mbeshea ze sexy ya besha wanawashe wa mbeshea ze Burundi yende hatangwa parana apel video la hakachomisha nani habarara harangu mhono gudongo tsambua izo video za kaufanyishiha ikao ngaminaze conversation pia za hembaba we ngaminaze conversation za hembaba we ni wanawashe wanawashe wenji wenje nusu yao hawabesha invitation kwa jamjibu subhanallah iyo diyo rakanza jeri ya mbusi kwa leo shari la porte irande ye sujet mwenye nyasi kao ya ulowa kwa gendarmerie ya Ntsaweni ikao yemrumshaha maore yembaba wi hamlola shaha tahambi yembaba yemrumshaha ya uka kuna ushida unizie ikeka kanifanya izo ikao dominanza hao Oyi haji hansi ya ukaye objectif ya hae
yangali watoto wema wanawashi walo hununu walo fuko komori walo hadisi na wadrage walo mwerea zehosoni walo fanya pel video za uchamfu yowabeshi ya kodi za 200 euro na 300 euro. Garantie sujet yoka ya yongar joyi jashatsileo. Shange joka oblige. Usiku joka urejei, mtsujua izo mjona mbia yabo, ritliembabi ye vokali, karna mvumbua dzina, karna mvumbua madzina, shange ritliembabi vokali, mwishiembaba, ye falsafa ne makalima. Ulewa, nonga mjuherea, atankete pa, atsobuwa mbabu nones, vahima na mshe, inga wana kuhauntiti, subhanallah, buwari wone, modo mshana ni ya latif, zinugarziwa na uhaina usiku, yetambu iliyo ne sufransido ihokomori, si uzirongo wangejuka uri permete, wandu hamada wani rudoti yambabi zivokali, wandu wado waishia, sho muhimu tsuwavubwe madzina wanasho hatu wenji ikaula pipali walo ya bongo wana ngono raume lomru gukubali wori wa 200 euro na 100 euro ya mbada mjufumu ulona mrumshi. Oui, Andil Mohamed Alim, salut mon frère. Mbada ulona mrumshi ya dom parani habua awisa vantunene zina lao haikubuwa haku bararani wane sof dokomea awallahi nga mjoherea izo kweli mbaba yofanya ze promesi yo ubehaze kodi gaminaze kodi banu pia gaminaze kodi za western gaminaze kodi za zaria na monogram ikawa mbaba yo ubehema pesa ya latif subhanallah iyo ngarjo hija oushao haukaye mahadisiyon tipia imahadisiyon tipia raham baba njampara shari hadisi lamina emrumshe hanerea na miga mjukaya ngabo parti ya jalouse emrumshe aloniyo ntina ukhini ngabo parti ya jalouse emrumshe aloniyo haukai yo hadiso tabishe mrumshe hirangu hale ni mwanamshe wi hastahamili shanga mjukaya yemana yeye yenda hata waye ya jayani para ya nabi ya yemrumshe wayi dabo yenda hata ya rambwa ya ukaya yemrumme katsumaza désolé mwanamshe wangu gujo hausiu ya une ya ukashe mrumme katsumaza bai haunu ya ukaya nguju ya mbalance nguju ya fanye namna yo kartsima laba ngarju wao ngarele wao on n'est pas bête ya bobu mwanamshe wangu sina ujanje na bibale ja winga wena ngoma ngawena jalouse haukaya zinungu zifanyo rangu hale kujaparo jawazamba sarangu ye mrumme aba hayajivura so hutaha huono ya ukango rengoze conversation jo parecturam na zinrongo uzijorangu hale watukufu ngardo maze sujet za to kaya hunsidi horiliyo gamjo ye sujet ya mwanyanya si ikao inukiswa ya jiri ya mwanyanya si kao ya ulawa raona video izungula hanwe réseaux sociaux finalement ya ulawa ni gendarme ikao et gendarme yo pour Nasser. Mais si de vous bawandu chenu qui soit, ya saya dubarma les réseaux sociaux, ya saya rongolo, ikao ifanyishiha harme gendarmerie ya Ntsawe. Ikao manyanyasi ya ulowa oyo hamba Jamaldin Hassani ya puha harmo mji wa Jongwe. Jamaldin Hassani haulowa habihwa eshatsonga ya bihwa hindu. Iyo demana rarengi hadisini uranzo rambie e ma gendarme fantôme, rambie ne polisi fantôme. E mwenyanyasi Jamaldin Hassan, ya parmo mjiwa Jongwe, mbude, wakana garla hao, libaki 2 mois, libaki 3 mois, garage. Juzibanu, hede harengele garilla, na andali, rengeziwa, haka urantre, a peu près masihu, la gare ledi hatarme gendarmerie ya Tsaweni oui ma soeur manabahati yedi hata e gendarme e arme e gendarmerie ya Tsaweni les gare ledi bala li bloqué badala les gare li bloqué ola Jamal dini hakawaiche wakama gendarme bala wakana mwanamshe ya kanso bonzi harma na upando harme gendarmerie ya Tsaweni oui mwanamme wa Nasser ikawe gendarme hapara ola moto
hamwambia Jamali heza jiringi. Jamali hamba tibloke ale gari ngilo na problem. Abena litsengele hun. Watsengeza le gari bavuni. Directement hauzisa ola Jamaldin ya puharo mji wa Jongwe. Hai bobo, no, mguna tsimdulu mwatukufu, no. Natsudomba zedu wa zembi wakana baraka, mguna warengeze zero. Wakatila ola Nasser, hamwambia ola Jamaldini ya tsengele. Wa alaikum salam Ali Juma Farahati. Baada hatsengelea, hamuzisa makirtasi. Hamuzisa makirtasi ya hili gari. Baada hamuzisa makirtasi, ola Jamali. Ulowa icho garni hula. Na garla kana problemu. Bon, nguji prepare. Ola Naseri hanjia ho gendarmerie. Hamwambia Jamali ukaya ntsohunu. Njia hunu. Jamali hahansile gari ili hanjia ho gendarmerie. Shangu angalio telefoni katsuiona. Alaikum salam mama Kamila. Banda katsuona ila telefoni ya hehoposhoni hangalo gari ni katsuona hambie mwana mshola ya lobo nzevala ya kanti hamambia bo mwana mshoha kunsaidi ya bantsona telefoni ekaga una telefoni wani bipea harma numero yangu na oneke telefoni kaitso gari ni hunu bada ngabo hiza ola mwana mshola habeni ke numero Jamaldini hamnika ila numero onika ola mwana msho numero. Bonjour Elja, ola manamshola habipe. Banda habipe ya telefoni isone ho garini ha Jamali. Ola Jamali hende harenge ila telefoni. Ola Naseri banda ngeho gendarmeri wi homoni. Haono ukae wakati Jamali harenge telefoni. Ya hima namshola. Ya kompoze numero ya hene manamshola jombipe ya. Ya jombipe ya jorenge numero. Ola Naseri hanjia ngoma. Ngombo bala Jamali ngudrage manamshola. Jamali mdwa bala le gari la. Salam fardi hamada. Eda ya bloke ha honziani. Harma gendarmerie tsawe. Wewe Naseri wa mpara. Kujaona kawe mru ya utabiho. Kujaona kawe mru ya bloke ha. Shahu mpara gomu soma kertas. Kwanza umkliye yuho muoni mhadisi. Jamali ngutsaho telefoni katsuiona. Haunhundu manamshe ikawe manamshe ulange vala hasibabu Naseri. Hedi hadema manamshola ya mnike ya telefoni ya biparme telefoni ya one ukangu jone telefoni ya malani kao de ilio. Ola manamshi hanika Jamali ya telefoni Jamali hakompoze numero. Okompoze numero hajibipe ya telefoni isone hogarini. Hedi harenge telefoni. Ola Naseri ngwambo bala Jamali ngudrage manamshola. Jamali hajuja karma problem. Mumpane manze mumto gendarmerie. Mumbabus ya jade dragi wanawashe. Manamshata tumjua. Ola Jamali hapara Nasser. Nasser hanjio mwoni. Hamambia. Bala uka ufanya. Ifasira bala himu. Nasser ambe isirande. Habanike telefoni ya. Ola Nasser. Ola Jamali haringe telefoni hanika Nasser. Bada hanika Nasser ila telefoni. Nasser hamambia towe kodi. Ola Jamali hatuwe kodi ya telefoni. Nasser haungo nimero ya hima na mshola bala. Bada ibipe. Hamambia no ye problemu njaka wone telefoni iko garini banda hunambia nje hunu gendarmerie ika oblige ni tsione mana msula gana telefoni swabia ni bipeye roneke telefoni agoge jesone njuma la nilio wakatila handi sobiha Jamali ola Naseri ya Latif hamreme Jamali hamdungu handi somre manamadaru na umbiha hasibabu manamshe sha Jamali ngufikiri wala mrumshahahe na ila hawara ya Latif ibanu likenda ya Rabbi majandarmu mabaga mfanyo haziani ikiongani na wangu washe finalima bala ula hawara hahosha ula timrumshe gojo utwengo mauwe mlikawa inosa ya tso ujue mwanamshola wala mruhiri shaya mdemande edi umdunge yabo umuwe kamdo fikiri shaga mondo hata wakati ka umsamu wa wangu mdoba gam regretter gam tsaho solution gam tsaho msamihilo gam anzo arrangement n'importe quoi finalement hambihi Nasser na balaye Jamali haka utsahe telefoni ya comme quoi ya pare ya fiancé
yambie fiancé wa ukaya antukaga munu gendarmerie au cas où ikawa nous atson déranger jo ambie wanama wanipara wajehunu yule objectif il y a quand ça téléphone e bwana ula naseri ya dugeja mali ya mbihe ya muwe bagujono ya ukaya ngena mvuba ya gendarme ils ont gardé ukaya ni ma gendarme mloko. La plupart de vous êtes des fantômes. Vous êtes là, il est mnezeda muzahuana komor. Vous êtes là, il est mdulum wana wa komor. Ketina ni polisi, ketina ni gendarme. Haukaya uhamba upeu. Uje uwe mndu na wawati mrumshahahu. Shayu hawara. Na wenga wanandu wa shiwaili. Subhanallah. Nga wana wandu wa shiwaili. Mbalia penzo. La ujambaba hizi akili. Uje uduge manyanyuho. Ulo ya karuma problem ya balagari la jela bloke umdunge umuwe umbihe bahari haringe telefoni ya mwanamshi ya kayabo ya jibipe ya haruma ya nimero ya hae ili ya jo ujue mane telefoni ya hediyo ya jo para ye fami ya he oka u mumbloke wakati kao ni majandarmu uwenjo hanyu mbala wizi ni wanza interpersonel ni wanza faida nafsia alafu na ser na mkeradhi babanu ngamruma uhitima haina usika na mkeradhi mlie Mwenyezi Mungu mruhamanda we wa alaykum salam no la chiko mruhamanda we t'as pas le cœur ya ukawa mrulo na wandu wa Swahili ikawa wandu wa shahaho hushindi hukingia ngojo we manyanyu hasibabu hawara ngojo we mrikao ya tuna mbarugo dene shababi wa ijamali hasibabu hawara izobo naseri kutsona ani ni majandarmu fantôme zesprit zanyu kazi tsubuha shambaki ho juma udhulumu ya mtete juma udhulumu tujoshinda gamanjo sama oui Mwenyezi Mungu anajaliwa husami nani samilo Mwenyezi Mungu anajaliwa husami chana mrenso uvayo na mrenso ujinga daulisa hodunga mrumuwe hata yamba ya tula platre hao mhono ukoze na woti mru hata ulona fikira ya himzade uo. Abasa woti mrumsha. C'est quoi le problème? Le problème c'est quoi? Et shamzinga manyani hindri. Zabangi mabebaya. Mrungo gendarmerie vala la jumba la utsea. Mrungo gendarmerie la jumba la zina. Mrungo gendarmerie la jumba la uchanfo. C'est ça ce que vous voulez? Kamtsuba kiamazi azizanyu. Shamwedi hata mrenge ya majumba. Ya kihifadhi. Muyarede majumba ya utsea na uchafu na zina haka wumana mshi ya juhazini uhaka iho harma ye ani zebiro zanyu finalement kutushida wajimetrize ya ukanga una wanruwashe wa alaykum salam zana batumani gawe na wanruwashe wa hili qu'il pleut qu'il neige wanruwashe honga jo ujue hadisi haka ya huwa mrikao yetipu huwa mrikao uluna fami huwa mrikao ya puharumada huwa mrikao luna wanyanya gontsiku wanyanya ngwajo kubali o wanyanya ngwajo udaza mzu ya kamdoja mutahasama hanga mutahosamaha anarisami hilo n'importe quoi boka kawoti mrumshaha shayu hawara baikide mrumshaha hutunda vanuk banda hubua ye telefoni ikabala huonukaya ye nimero hima na mshola ngiyo enregistre ijohamba ukaya ulangu mju shakono ataka itia enregistre ya palpité dans mon bloc les gars du bloc a demandé numéro ya JBP ya jema le téléphone ya du babanda hako garini finalement voilà ngontuka ya balange na besoin hemza de ola gontia ukaya bala des gens intéressés ne mzadi ya kantivala hakana besoin ya jihifadhi ya jema mahali telefona helio ni ajwa uparoha ya wambuka antukanga munu gendarmerie les gars li bloqué cha eja e ma gendarmerie wamba njomoni honjia iho umbihe umrende nai umblesse gamanzo sama garjo kamlihitima pea kamtina tamba fikira mlona mahaba ne marania itsotsi uprofi na udhulumifu na utaho watiti mwabazize sawa hujahu wa mru hasibabu hawara kalbosh hasibabu mwanamshe hujahu wa mru na wa mru lona wandwa shaho wa ili kutuki nani wandwa shaha ukawatika ngojo wa Jamaldin ukaya uhangwa jodaza ukaya bongo tujamba swama ukali ukubaliwa
ye manyanya haya ngazero zo hazones na sisi ngabjo rilani ho jimlifu wahima gendarme tipia parce que c'est dit Robert inu tobie ka oni wifanya inu tobie ka oni hazirani inu tobie ka umirengi habitude ndo volume o watiti ba hibo nasir ikawe gendarme chauffeur wafanya hazi haruma e gendarmerie yantsaweni honte à toi mlege majumba ya kigendarme miarede majumba ya utseaji miarede majumba ya kizina hawana ngujwe hoji afanye engujwa hoji kensiarende wana shot la mdo jisitile mrete cinema gamtsugo jwa kangona wanwa umeshaga nanzure ndi la fezembi gamtsugo jwa kangona wanwa umeshaga manzure ndi ya ntsunji yedi hele juskaka kama mnyezi Mungu mnikani wanwa umewahalali banyenye mlono wanwa shwa halali makinaya shale wo mrugondo ya wemanyanya hasibabu hawana na wo hate mwana mmekatsumjua shawode wa nyide mwatsonga ya demande numéro ya mwana mshawo ya GBP baada mumwambia ya njie gendarmerie ya Latif Mwenyezi Mungu namnike hatima njema Mwenyezi Mungu namnike musomwema za wanadamu ikawali hitima la plupart ya nyuma gendarme wa Komori nikamtsiwanya zito amaga mdongore masindano za drogu umrutso wa mrubure jalu ya hawara hutso njia ngoma hasibabu uwe mru bahari hamba nikeni me ya telefoni ni bipe izo hawambia habaona timdemande babo mwanambia njio gendarmerie ntuone telefono poshoni titsaho gari ntuona ika oblige bade mwanamsho lange na telefoni ni mwambie bo mwanamsho kuni bipe ya bantuone numero ula mwanamsho amnike telefoni bahonga ula ngono na jamali bade harange telefoni ya mwanamsho guto numero ya GBP andi so zimbe ziungo na raj abahaga bjo monesa banutula gudra ge hawarahango na yotsi ho jamali ya kaya yotsi ho yaliyo gupanse ya rentre gupanse ya hunga solution ya rejoda hone gupanse ya pare famille ya wambi ukaya antukaga mo gendarmerie shahuba kibala huzimbo usone suraya godongo na tahale ya jokaura unjio homoniho ili umbihe hasibabu hawara na wemrulona wangu wa shawaidi tapa ant na mdona haya mdona nguzili sawa daulisa gampanga shanu sheu gampoy haziyo sheu kam tu respecte zangu ikado mvayao kam tu respecte mijihani mdu hamanda wa udunge shababi innocent umbihe umuwe umblese bahari hambia mwanamshake yabo ya mnike ya tuyo nimero ya GBP baho hunjia masera hunjia mabibi hunjia putu gono ya ukabala ngudra gemzade ola hajuja yabo yakane problem ya hundre mzade ya kansi yabo gendarmerie ya tojwa kawe mrumshe wa mrukadha ulo yabo ya duhamba gumdrage baho wokutsina mbaro wa imani bonaseri wa unokaya zinka zifanyishia wa njaro ya imani bonaseri wa zinka zamba shana seru hunjia putu ho hitswani no matsoni hunjia ngoma ngowo manyanyo ya bloke hawonziane ulu ya wenda msaidie baada de gari li bloquer harmo gendarmerie ya tsaweni mbidi msaidie shahumpara ili ujonese lapo abanzone sema na mshola abon vanu huro le garla holira de ali bloquer ban li bloquer zabari ayenik gauna ma papier et gauna zakertas ula moto amba oui y a pas de souci finalement ayenjia hunu gendarmerie ye moto adjunduka ya bon ya tsahe telefone ya husuve homuone katsone telefone baada katsone telefone hangalo garni katsiona ngabogiza hambie mwana mshikaudu ya kansi vala gendarmerie mwe gendarmerie ikao ngeyabwa swabundani bu mwana msho hakunsaidia ya telefone yao na bipe telefone yangu bantsiona njwa upare fiança hangu hauhoda huni na wabia ukanto kagame hunu gendarmerie oka u wanu kwa Jean Libel ya mwana msho la hamnike nime e telefone ula jamali ha compose numero baada ho compose e telefoni sone bade telefoni sone iko gari ni harange telefoni ambi mwana mshola ukaya merci shabala bande harange telefoni ya mwana mshola ngudu compose numero ya ili ya GBP vala na seringo mwoni hanji ya usiu hahe ya usiu ani e sujet ikauha tia hele gari che sujet ikauha hangoma hende hula nikene telefona harange telefoni hamnika towe kodi
Ola jamali hatoko di amnika. Hangali hando telefone ya mwanamshi. Nji hankili banda huono kaya yi telefoni ke janzi wadina. Ye nimero ke janzi wadina. Obidi wale ukaya. Woi haka ubipi. Yoti mambia nazime telefoni. Ni bipe bada nsone nimero ha. Nsone telefona ha. Shahusi ya umbi. Umreme makoshi. Umbi. Na makode. Wanseka wobi nadamu. Finali maswama haswama. Njamba wati huswami. Wajojo huswami. Hauka mruta haswama mruku bali. Mruka hara ya wodo usilamu. Wodo binadamu. Sha vraiment te pa ani. Woti binadamu wafanya. Womdulona ndo washuwaili. Ngodo wa wemanyanyu. Ho gendarmerie. Umbi. Hasibabu. Hawara. Na ulati mrumshaho. Shabala jamali ngufukiri wala ngomuoba ula mrumshaho. Na ulati mrumshaho. Non, s'il vous plaît. Na mkera adimreti yoti majumba ya uchamfu. Yoti majumba ya zina. Shaka msukazo majandarmeri monezi hawara zahi majandarmu pia wando wakatarbaza nyipando. Banani mrugulendo tulahe ya njia ndia unesheruwa he. Nyezi mgunarpone shari. Mrumsheyo henda habala shahula hende hamnika. Walaikum salam Muhammad mzeshek. Yo henda habala shahula hende hanike mrumaha hekaye jandarmu. Hende hanike mrumaha hekaye polisi. Shabasi wanda uzi hawara. Wende wa uwe manyanyuhu. Pour rien. Uwe manyanyu hikao katina ya renda. Hasibabu hawara ya kansi. Vala ya mdemande. Non. Karna hamba ukorije wane daula. Karna hamba ukorije wane gendarmeri. Shauka haukanyo ti pia nisawa. Izo dizo mtogo ufanya. Karna hamba wautowe hazini no. Sha, ye familia Jamal. Wajojo husame. Haukaya se komsa. Manada mudehili lo makosa. Wajojo husame. Haukaya Sha zikimdojo kaya mnyezi Mungu katira dinanye. Wizu fata Ahmed wa alaikum salam. Heze tabiambi mazibadia mtungo zijirisa na udhulumi fumfanywe maranya. Watukufu wa jamali fugaranjo harmo suje. Garanja harmo suje abidi watukufu. Haukar kaunja harmo suje ya mando. Haulani sheitwendo shafanywa Jamaldin. Shafanya Jamaldin Hassan ya poharmu mji wa Jongwe Mbude ya ulo wa Nasser gendarme hasibabu hama hani ola Jamali ha demande numéro wa alaikum salam Nasser Swali wa alaikum salam frère Dessa hasibabu ola Jamali habia mwanamshi ya kayabu ya mnike numéro ya telefonahe ya bipi baka tsone numéro bandari kama siho ola banda mnike numéro Nasser handi somua na umbiha na bala hamzi hasibabu delegar banda liblo kamuse makertasi hende ha changer sujet handi sombiha bahari e mwanamshola hamnike telefoni hakaujibi pia nyezi munanike khatima njema na musomema gari njao harmo mnofu wa he deuxième sujet ikao deuxième sujet watukufu ni sujet ya kiusikitifu ikao inu histoire ya hali badi urisa Oye mzaze mwanamshe yazaya mnamwana mwanamshe hey koza mi en direct gotsugoni para hey maître anga mi en direct ni manani ukupie je suis en direct c'est pour cela que je coupe. Mwanamme yenda yalula mwanamshahatu yenda hundra mnamwana wa 12 hoda honi mnamwanamshe. Ikawa mwanamshe woyi rango wakati ya zemna mwanahe woyi ya manane mrumahe kajaparo lolo. Imwanahati miziduza hajaha lolo ni mwanamme. Mwanamme mngazija. Baada hamlole mwanamshe woyi mzade woyi. Haka hoda honi hula. Haka udonenge mnamwana wa 12 yumlazio. Mnamwana ola mugulma usiku ambia mama ya ukaya mama atuka papa gutsogoni fana ngukada takadha ola mzazi harambo ya ukaya ye mwana wa 12 ngujozirongo wa bahato likodi kana oba mdu nafasi gujoambi hadisi ola mzazi ambie mwana ya ukaya ye mwana hekasa sejipa izo kazamba izo kazirendo hantu tikazi mbaba hunrabo watukufu imzazi woyi na maswa ye mwana haba hadi alona 17 ans ya kaujaja na bia histoire
diani para nabi yao. Oui ma soeur Mama Nizar, wa alaikum salam. Gari jao ni hadisi. Wa alaikum salam Muhammad Mborea. Ye mwana basa zamba ungena 17 ans. Mzazi ya subuti ya jaya na miye hadisi. Ye mana nabi yao hinga hasibabu ngoma baula mrumme hamranti. Ya bote jangi wa masa timizi hadisi. Gama di soma doni. Hanambia botura. Si lola ni mrumme yan lola. Haja hanihundune mwanangu wa 12 ans. Baade mwanangu ola ye mrumangu ya nransi. Njaparo lolo ni mrutena. Tibakine mwanangu ni mlele. Tijati lolo ni mrikao. Mwanadamu waka tina kirtasi. Tikao manza kaunanza. Baada vile marika hanzana. Njaka ujua izu ya rende mwanangu. Mwanangu wa 12 ans haja hanambia mama. Antuka papa hanifanya ngokada. O wana wamanga. Ngabo ikao wana masera. Wa ujua wa banrabu. Wa ujua wa abuse. Wa ujua kwa tuhanza. Walikum sam kikimaweni. Kwa tuhanza emabo. Ani wababa hao wakabu wa wabalance. Shainu histoire ya kweli. Ula mwana bada hambia mzaze. Mzaze haramba kayo hadisi ya kweli. Hatundie mwana hondoka kweli mbaba yo viravala. Mbaba wankabola ya mlola. Ika oblige ya debarase mwana. Ola mrumshe hende hambia ye mrumme. Mrumme mwana huo katunanza rangu hale. Ola mzazi hamba utihane ba izo kweli. Huzifanya. Ola mrumme kajashida ya hana. Shao hadisi nene mrumme ya renge mwanahe wa 12 ans ola ya msise komori subhanallah. Na mangale mzazi manza shonga hamanoi. Ikawo rireme debada mina ya ngujuzi. He hadisi inu fasafasi tisubuti tsamba we manza shonga. Ndu wakati wanzo jo unabii. Haungo nabiyo bade mrume hahutawa. Harenge ula mwanahe wa msisi komori iliye mwana tujuenda hazirongo wa holikoli. Ye mwana hasiswa komori. Rango katalona 12 ans. Hata abase mna mwana mshe wengena 17 ans. 5 ans. Mwana hasiswa komori kajareje Faransa tena. Hanikiwa mwana mmehambizwa na ikomori. Zila pia ile motola ya jaudi waza. She wanadamu wapeu de fami ya hema na mzaze woyi. Watouzi se mwana mshe ukaya. Eba ni mwana haholona 12 ans. Ukauribeshi ya ikomori. Jerike nae. So ye mwana hasati mizima hakumena. Hati mizima hakumena miraruma hakumena minengwendo. Odo ya ufanya namna. Uje urenge mwana hushago mratunu kwa jauzisa. Shaga jomkunisha ukaya. Banda mzaze doko ji okipene fami. Ye fami wa bazi hanyo kwa jika subutu reklame rongo. Yika oblige. Ye mwana hambizi wana mrumme rangwa kati ya lona 16 ans iyo komori. Ula mwana ikao ya zala hunu Faransa. Ya siswa komori ni mzaza hai. Zila pia mzaze ngu protege mwanamme. Haba tula mutifanya zila hama haba ya hangu na mrumme hangu. Na mangali ukabo ngu na mwe hadisi. Shaga mtungu nji hamanyot. Gani. J'étais vraiment énervé. Ya ule mzaze ula mzade ula bwana ndeye. Banda ngu neleze mahadisi. Je fais ça pour l'amour turam. Si fanya zila pia hama haba turam. Sisi se mwana hangu, hedi habaki komori, hata base mwanange komori, ritsa mwana mme hamlola, hauka eka haka habaki hunu, ye mwana hajo balance mrumme, ne mrumme gani mwanzo, ye uwa mrumme, hawisho shani, ye uwa mrumme, hawiyo shetwani, gore ngo mrumme umtsaulie mna mwana hahu wa mahakumena mili, ye mwana yaba mama, papa hanifanya rungo kadha, ikaubidi umbalance, umbeho polisi, ye solution do vehe mwana komori yendi abaki komori umtoli koli hunu ndi abaki komori abasarzamba yo emna mwana wo hasahalolo hanikuwa mwanamme arangu age 16 ans yo komori mzaze eza jirin ola mwanamme banda mahamitani yoifanya dene mrumshahe hahunduye sejuru hahunduye makirtasi halola mwanamshe mrajina. Banda halola mwanamshe mrajina, ola mwanamshe mzazahe mwana hajuhamuo. Ngoma yimpambanya, ngoma yimjia homatsuni. Ti pare mwanamme yimbaba, ti hadisilamina na baturam, ti accepte erreur. Izo ti taharangu hali tahasama, ti lezemru mshahangu, ti mabaza ngozo ti pia. Sevre si mwana komo, shabotura, engambake nabo, mwanamshe uo kajaza denae.
ababotura nga mbakida mina mwanamshi na mlola lona mahamitsano ya tsuparanga grossesse ya tsuparozaya gambakida mina is obligatoire lole tuemru mshangu abasahende gwanzo jiani balance ya do huparambe unatake ya do huparambe uni balance sabasha hupama. C'est pas normal l'autre binadamu hufanya nga babotura ntujua izotila de night accept je regrette chanja ka ujoka yemru mshangu ganale juhudi lilo sabe mana ya tu balance da bokangu hanzo olewa da bokangu hanzo she message inu ga mwifanyondo ntufanye mwanamme gamfanyo mzazi ka ujajia nambiye ni mwade mzazi wo ikawe kuna hata roho yemana waja avue wa ubabu hawo unambia we hadisi da bomrumenda ya lola nazi uunle da bomrumenda ya lola sharangu hali nga weda wena yukuja mbalance rangu hali nga weda wena yukuja mvumbua kuja paro kansuambe hadisi numba wahanu ngojo uyabe bahani hende halola gamtsawo wana hanyu mwa sacrifice visa hao hawandu ikawa wa dhulumu wanangeze onrushe wa hao o watimbi nai ngotsa wumrume hamadu umgarde ya ubakie jusqu'à avis ya habi ya zondo kaya mrume ya lola mru ya ubaki hata wandu wafia wadzima. On ne sait jamais. Couple yo jomana usukuma lolana, couple yo jomana dans 1 an, couple yo jomana dans 2 ans, couple yo jomana dans 3 ans, couple yo joyenshi, jambaya tulamu na kukwa tulamu, rango wakati ya lola kukwa hangu, hata wafia na wazima. Iso c'est à l'époque, chatsida basa. Izo hale, wabaya tumakokwa hatu, wakahanzana, wakauvenzana, wakaubaki pamoja. Chabasa sera. Raidi internet ngei, raidi teknoloji ngei, sera luandikao, washidi wafanye 20 à 25 wadzima. Watso njia gashi, watso njia mabibi, wanjia na fitna, wanduwa mana. À la fin la mangali upi uhamada unemzadewe, ya do trouver le kilo, t'as pas honte mwana mshi hamadawe. Heli nuhurongoza wende naka uhurongoza, parce que minja huwa nafasi. Wakati nakatida mna naka uhadi kituambia ka hupama. Hupama himana uwaka na uhuswami. Mana ukana huswami abaja jukanza riende komori yedi arange mwana husawangamize mwana humangamize evi humenyelo msomo hasa halola ni mrumme mumnika mrumme emrumme wa hasa hamita emwana anya sazaya ça veut dire quoi ça na mwana wa mzaya na mwana hawo mzima utumba mautumanza shawatsa wa mrumme ya huvioleye mwana urenge mwana umsise komori hadizila pia gwazo proteger mrumme ola Ngumi yaone mwanaho na lava, yaone waziahe mwanaho mwana mtiti, uondo mwanzo mwone umfavorize, abase mrume hahuri hale pake, huka uja uheyo wabebotura matake, msu atake mwanamme, gamu hatake we mzazi. Nswatake mwanamme nsumnikarezo hokaya wemle la hitima shaka jajo kansiabo panda 5 nso uzaya nabo mrujua ukana mrumshe kwa tuzaya Mwenyezi Mungu hawaba mwana sha Mwenyezi Mungu katumpani mwana hero hombi kawo do yaifanya yarenge mwanaho ya mviole ya mla bahuwa wamnika haki wambulia liberte totali ukeda wena yabo koma mjuka uhunra mwana na haina utsohunra mwana Mwenyezi Mungu na mbe na ngabwana washe wenji walolwa watsohunra wana na ngwajo wahunra ngabwafanyao 5 ngabwafanyao 10 ans Mwenyezi Mungu wakusudia Munu kaga mwana mshohaka ikao haparofanya 25 hafanya 25 ya couple da ine mruma hai kwa jahunga mwana wanji harma zedwa ila 2021 zedwa za fundi Jibrilu Mwenyezi Mungu hamba wana waili majumeli mwishi abwe mwana mshi akaurongoa ye vokali yatulwa harma darasa ya kaurongoa kabofu marahaba menji zedwa zikiri Mwenyezi Mungu anikakabuli bofu ngamina wanambili ni homdani panda 25 ya tsahamwa na dene mruma tsumunda wastani ilana banda ngwanzana Mwenyezi Mungu hawaba wei habezi hajuha hatwawa sha Mwenyezi Mungu kaja jompani wamrikao yetikairi watukofu ukabwana washe ikao vrema watu wemezitwa ebani ala hitima de mwana mme haude mzazahe mwana horenge mwana hahe ya msakrifie mwana waduza ya viole wane mrumme ye mwana ya jia wambie we mzaze watunda honga kaizokodi ye mwana habiro
Gorenge mwana umsise komori. Ye mwana indi ya galere. Umfudziyo msomo. Umenyele maisha. Ye mwana bange na 17 halolo yo komori. Gena mrume yo komori. Hasange na mwana. Gonuka kujadulubwe mwana hao. E mwana ikawa mzaya. Ye damu ya hao. Hasibabu mwana mme. Gonsike mwana mme wo. Ngujoka uhukeletiza. Gonsike mwana mme wo. Ngujoka uhukeletiza. Panda 5 hajua hakawa. Ili ajitsahe. Hauka haono ya ukaya. Ngawe buzidume. Ya Latif. Nyezi muna pone shari. Shawana washi hamada wanu. Mwana mme asubuti. Hutsobe hanyo. Panike mwana hamba. Mama, papa hantushe anzigara le dufi. Ibidi wambi ukaya. Weti mbaba. We shetwani. We shetwani. Alafu mzazi hamada we. Nyezi mgu kujua upinisi. Nyezi mgu kujua upinisi. Hudhudume mwana hao. Mwana ikao kaka Faransa. Hajuka ye 17 hiyo. Ngu prepare baki. Ye 17 hiyo. Hasa 18 afanye baki. Hati mwana yake universite. Yende yafanye kode. Hata ya jangu permi yae. Ya jishwazise mrumae. Ya kiharanga maisha mema Faransa. E mwana hao humdhulumu. Humsisi komori depuis âge de 12 ans. Hasibabu violi ya mbaba wankabu. Ukanza protege mwana mme. Ye mwana nge yunge komori. Abange na 17 ans. Hasa haza ya mwana âge de 17 ans. Hasa harendeha bledar. Bledar. Gena CDI ya ki bledar. Hauka ya panda 5 ya ifanya komori mwana wa 12 ans. Uwe deja yankilia heka itinjema. Mwana zala hunu Faransa yamba hasa hazaya. Âge de 17 ans Komor. Ikao bidi ya poursuivre umsomo. Ikekaba sangu prepare baki unu Faransa. Ikekaba se mwana wugi harma préparation de bac. 18 ans ya hunde bac. Yake harma ya suivo msomo. Ya junga kane maisha bora. Aba sange Komor. Gejo mkinisha wende wa mrenge. Ya jezahe. Shangu jobala mwana. Hoja zahe. Ya jake harma tambu. Na mashaka. Wakati ka humenyele maisha ya Latif. Nyezi mrani karatima njema. Wana shohatu mbuka dutsawa mrumehana mwana. Gutsawe mwana hao, edamu ya hao. Ye mwana hao, ikao kaba sarzamba ujoka ngochongo prepare zenye kumbi. Ngo prepare yendo la hemana. Ngo prepare ye mwana ikawe maisha yake mema. Abado ujitsu au bahari mrumehe hede zahi. Hede halo la mwajina do ujo wambe botura. Ye mrumangu antrahi. Uha viole mwana n'importe quoi. Nzaze shetwani. Désolé. N'importe quoi mzaze shetani. Gwamba ukaya hantrahi na barangi mananvyo. Uhaungu maso. Uhaungu le kilo et le courage. Bese vanangu no yokaya. Vanangu na bionjina taki manamme. Shaikati ya niroli. Betura. Uamrume wapeu. Izu ya nifanye beturamu. Memruikawe mwana hangu. Haviole mwana. Tirege mwana timsisi komori. Izo pia ya umahabe yangu na minae. E mwana hangu ya baki komori hata basa. Yamba hasa hazaya. Halolo ange na 17 ans. Na turuke mwana. Na msisa komori. Alafu mwana mewoi. Ya jadon trahi. Ya hunde makeltasi. Ya jwenda lene mrajina. Alafu beturamu. Yon rongo zero. Betura atake mwana mewoi. Sabalante cinéma. Parlez doucement. Passion Godjiniko, oui, mon frère Saïd Enfant, alaykoum salam. Parle doucement, je te dis. Ne laissez calmement. Wabadje. Hade mruma hangu, deja ngasna mahamitsanu, harin tsuzaya, haniransi hendezahi, hadola mwanamshe mrajina, na huumdu yanifanya kosa zero, yanidhulumie mwana, hadhulume mwana oui. E mwana hangu, ya janpasana ya kanaduza, mrume wo hamviole. Alafu mwana bu yanambia tsono ya ukaya ngebidon protéger mrume silenge mwana timsisi komori. Abase mwana ngasige na 17 ans. Hauka timsisi komori akana 12 ans. Izo zonti pia de mwana mewoi. Bae mwana mewoi ya jani fanyeze tabia zinu boturamu. Ya do hambari ngunronsi hende halula mrajina. Alafu boturamu timbe nafa saba arrête. Rate cinéma. Kari timbe nafas. Ungu nukabo hufanya nuguza. Ungu nukabo hufanya nuguza. Gamjoko jana taki mwana mewai. Hangam hataki wewe mzazi wapeu. Haibotura minjaka wansika. Saba no gamhambe verite. Ye message kanga mfanyo ntina ka atake mba mjua atake wewe. Wazazonti pia wanjaki. Botura wansula baga mjunu hadi ya urongoze mwana mme ya juweze njema na mrenda. Njema hindu wa mrenda. Saba juwa mwedeza. Utineleze makali matina utinejezize. Kutsoneke mwana wo husa humdhulumu. Mwana wo humdhulumu hutsawa mwanamme. Uprotege mlia viole mwana.
uli ya urenge mwana hao wende wambola pitani ye mjomba wo umfunge shahahu baba isa Burundi hahumenye akili hugashe vya mwana mwana ulona 17 hasa halo la komani haumsangu mnikamrume zila zonti pia pour hasbabu mwanamme alafu do benjen de balancer mwanamme. Je n'ai rien à foutre avec ce mec. Nami ngamjuke mwanamme wumla la hitima hafanya upeo hafanya viol. C'est le responsable numéro 1 d'awe bomzaze. Alaykoum salam Mohamed Mana. Il est le responsable numéro 1 d'awe bomzaze. Hakem baba wo ha mérité prison. Eblume wo ha mérité prison. Eblume wo ha mérité ya corrigewa. Shahone ya ukaya ye mwana de usubise. Gomsi sokomo liende ya khatwali. Gomsi sokomo ronda menyele vi. Emna mwana ho mzima mnyezi mbuya tuwa na wasaya. Subhanallah. Namangale maswa il trouve le kilo kavala anyemlume weye wapeu katsuna kaide ulo wapeu wende ulo wapeu wanende ha vampire wangamize mna mwana ha namigam aminike mwana ho wakana husamihi bomzaze wewe e mwana ho we deja sanjia anjia fikira ya kibleda anjia fikira ya kimasiwa uhasa hamenyeha ngujoka usubute mwana wabasa juambe kwa e mwana ngujoka ya humsisi komori abasa actuellement hasibabu banda haviolewa ni mbaba wakabo humagamize maisha hasibabu de mrume aho banda hukaumwanza. C'est quoi le kilo à une mère, une maman qui a son bébé, une fille qui est à souffrir depuis 9 mois de souffrance à avoir un bébé, en plus une fille, tu l'as sacrifié à cause de ton calboche mari. Finalement, Gojo dénonce banda wabiri 5 ans. Zakamil. Gojo donne sembrume bademrume hautra. Eba nunga mono zakalizem zazawi. Eba nunga mono niwana wakamtsuona. Eba nunga mono mahala niwana wakamtsuona. Uinankalizi. On bloque Nasser Atsoy, quand tu dis bien, bon, bien sûr, vas-y, va au diable. Va commenter le calbouche, parce que quelqu'un comme toi, t'es un violeur. C'est pour cela que tu viens de dire n'importe quoi. Tu dis bien sûr, Zemel, va te soigner, bâtard. Va te soigner. Parce que nous, on a un violeur, le chambre Hamadani, comme de Benazé sur la Zanyou, Bouana del fantôme, nous avons un Hindri. Hindri, ma violeur de merde. Et objectif ya mlo le mala ho modemo ndo gabonzo mararo hula mlo gwanzo mararo wala mdo kazavana na ngwa viole e mwana mewe njamnika haki parce que mwanadamu apeo sha hajua izekao ya kaufanya kaujaji ya bazizi. Mais je suis d'accord manda haransem zadze woyi haransem zade woyi endeza imzade woyi ya hunde majitu ya msana firaula haukaya Hotsa wa mrume urenge mwana umagamize masha uke mwana wo husa humenyele maisha. C'est vrai ngujo ja France. Âge de 17 ans ya bale mwana ya jemu France. Ya jado linda mapesa location la CAF. Sha wo mwana ikao ya jukaba salo na 17 ans ngu prepare bac. Haungu fanye bac. Ya hunre bac ya jishwa semruma ya kane terminer le galila. Mais ya ça trop tard. Psychologiquement elle est anormale. Psychologiquement, kati mweme mwana uo. Mahakume na mili, mwana yabuwe matu, yaonao métro, yaonao bus, yaonao tout ce qu'il faut, ya gote, le vouche la Faransa, wakati kao ye mfaransa, mzaze huono ya ukaya, go sakrifie mwana, utowe mwana, umsise komori, yende ya ngamie, yende ya soufre, hasibabu mwana mme. Pendant 5 ans, mwana ya souffre, wayeche, iho komori, na fami, msiyabo, ye 12 ans, msisa komori. Âge de 16 ans, mumumbiza mwana mme. 17 ans, hasa hazange na mna mwana. Wo mwana ya zalwa hunu, wamtoa, bomzaze, wamsakrifie, wamsisa komori. Bahari ngoanzo, burundiation, ou qui est tranquille dans ton foyer, avec ton kalboshi mari, qui n'a pas de cœur, ya osé, ya violé mwana hao, au lieu ya ubali mjomba wo. Mbeo polisi, sharingo, ani. Yezizi yakahuja je viole mwana yode zizi wi adore
Yezizi yakauviole mwanao. Yone zizi oui adore ou yala te. Yakaubidi ke dégoûtant au sonnement. Tu trouves le courage de venir me parler et de dire tout ça? Ou comme je dis face, c'est toi la première fantôme, madame Chiamanda. Où est les fantômes, moi, moi? Madame, oui, haditi, macha, n'sumji, auka, où est angamize, moi, la chasse de madame. Auka, comme dit que madame, ou abasange pilizo. Asare ma 15 et 20 ans prison ferme. Ou sacrifier, moi, et mana de l'eau en prison, parce que de l'eau commode. Il y a le Juma, Weda Honze, Nahuja. Il y a le Juma Ulima, parce que maintenant on go de Honze Nahuja. Haukange safari ni komijin, halo nani mrikawo utsonata ngoza. Hudulume mwana hobo mzazi. Na mwana homzima. Abasado anzo ujitwe. Dahare mrumehendeza. Na minga mjoke mwana meharibi haba ngure jay. Hujwe bezo yentu. Udiwaze hadisi. Subhanallah. Ya Rabbi. Nizungu na nikehit. Panda 5 ya kamil. Kajazirongo waludi ya kaukansi jiarongo ibade mrumeha mtrawa. Ludi ya kaujajia mrongo ibade mrumeha mtrahi. Ludi ya kaujajia rongo ibade mrumeha di halola. Bade mzazi wapeu. Bade mzazi wapeu. Gamtsugu imagine. Gamtsugu, imagine comment elle est cette petite fille. Comment elle vit cette petite fille. Vous vivez dans la misère. Imeishaya ya gasheha. Manawa yazalwa hunulo na papier français. Yakobidi Kabasa, elle est vraiment, elle est tranquille avec, dans ses études. Qu'elle va à l'école tranquillement, calmement. Sa propre maman. Yaseyabo yam gâché via yemana. Hasidabu manam me fantôme. Manam me alahitima. Yemanam me y a trouvé le courage de coucher avec ta fille. Tu trouves le courage, une maman. Ou l'engue manam me oda ushide uhundre mvuza ulalanaye. Hawi bini que dégoûtante. Oui, on est hamangio pourri. Tu viens de me parler parce que mon ami Haoutraï. Tu viens de me raconter cette histoire parce que ce mec, il est parti aller se marier à une autre femme. Tu as pensé que Turam, il va être à tes côtés? Turam, il va te soutenir? Tu es vraiment folle. Tu n'as pas honte? Ça me fait mal le moment que tu m'as expliqué cette histoire. Parce que je vois que tu es une démon. Tu es démon. Tu es une vampire. Tu n'es pas une mère. Une mère ne sacrifie pas sa propre fille pour un homme. Une mère protège toujours ses enfants. À cause d'un mec, tu gâchais la vie de ta fille. Tu l'envoies au bled. Pour que ta fille soit vraiment bloquée dans sa vie. Pour que tu sois contente avec ton calbouche. C'est ça ce que tu souhaites. Une dame comme toi. Et elle la tue. Maintenant, tu es dans un chagrin. Tu es en train de souffrir de jalousie. À cause de ton mari criminel. À cause de ton mari calboche. Tu es là, tu t'ennuies toute seule. Pendant 5 ans que tu es en train de souffrir et penser à ta fille. Alors que c'est toi qui as dit qu'il faut qu'on lui donne un homme. Pour que ma fille soit tranquille. Tranquille ou gâchée. Nyezi Mungu narinike hatima njema. Nyezi Mungu yarinike mwiso mwema. Iwana shohatu mdojoka ya mrumeti sawa na maana. Maname ya jadahu ni ya viole maana. Lo crimineli. Ukaja merite protection. Ukaja merite ya protegewa. Ou ya merite ya vera en affaire. Ou ya merite ya ke prise jusqu'à la fin de sa vie.
Shahujua hubalangoma bahari halola ya Latif Mwenyezi Mungu yanikasubira na tuhule mande yotsani na hureveye esprit hauka uja unabia jalousie shaguja ka unabia avec le cœur kaya ha violé mana shezongu nabio banga wena ngoma. C'est ça le problème ya Latif. Ngunabio banga na jaloux ngunabia bemru mehede halola mraji shagaja ka unabia ukakweli gena sentimane mwana hae katina hata sentiment na wega muhambio mbeshe makirikasi hae edi ajitae mbeshe ze papie zae edi ajitae ikakuja bihaze kirikasi ganjo hubu amjo uvumba bomzaze wewe na minti na uvumba mrumaha ya hurenda zenai wedu wajirenda nai mbeshe mapapie yae ye mwana ya jezae ya balim na mwana ya mza jezae mbeshe mapapie eka hufanya quelques jours une semaine à 2 semaines ou 3 semaines kujabe makirtas gamjo hafishe ba parce qu'on regrette un rabo qu'on regrette un jaloux tes jalousies c'est pour cela chaque fois tu regrettes au fond de ton cœur chaque fois que tu as lola chaque fois que tu as unambia et que tu as lola ou tu as hata ou pourrisse tu as déjà pourrissé la vie de ta fille. En tout cas désolé wallah ça Osama Salam Aboubakar Samira je m'excuse et quand il se fait parce que mitsanzani vumbo manam shinai mitsanzani dans ces cas la je dérange manam j'aime pas parce que j'ai respecté toutes les femmes, j'ai respecté toutes les mères et les mamans. Si je parle mal je m'excuse à la part de toutes les femmes, je m'excuse. Ça fait vraiment mal wallah. Anambia kaga jazi huzi anambia kazi papeza mwanangizo ya watukofu. Je donne le nume niwadzadzika unyu resante koza parce que njaona mama hangu kwa auparavant ma maman du cœur mama Marissouf njuhanza wabuhe wangu ntowe numero au kani numero ndwa jina babanyi kamla wa paraze numero bamujo toa hana usiku mujo toa nouveau numero wangu apare ili lunga solution wangu tsange fikra mzadzoi 07 48 21 72 65 et numéro 07 48 21 72 65 07 48 21 72 65 et numéro ikawabidi para inu numéro ya nyumeni 07 48 21 72 65 vanumi changer numéro na numéro kaya uwonje tsonga numéro tsontabisha na unipara hata gamnazo numéro zangu spécial chaze numéro nkoto wabanu la plupart yazo zi numéro fantôme muru mia ole watsi ulitsi lumia yihi satilat 07 48 21 72 65 gamli tsena ntowo numéro Nwana shwangu ikongani yao, nwana zangu ikongani yao, na yanyi mazaba ikongani yao. Vous pouvez appeler de participer. Haruma sujet hamanda yino. Mrikao la plupart ya hao, gwa sakrifio wana hao, watlo wana hao haruma misère, haurenga zemaliza ho wana, warumilia wanaume, haurongo wana hao, wawasakrifie hasibabu wanaume, wadi wazakamrume, yo uhanza, katsuhanza avec le cœur, shanguha nguhanzo, ha intérêt personnel. Nous 05. Salam alaikum. Ah, mush. Mashallah, ngo chundonda humza tibarak. Amachunda Limoges. Ah, ok. Garu hushilia humza tibarak. En fait, j'étais choquée d'entendre l'histoire là. L'histoire c'est vraiment, ça fait vraiment mal au cœur. Rien que pour apprendre que vous m'avez trompé.
urenge mwana waho msahuwerane mwana wazaya urenyondo wadase urudira hauje uyaje utrompe ya utrahi ya ndialo leba hano wangine kajam trompe arenge mwana hali arenge mwana tena hasipe komor hamenyele maisha hamenyele msomo hamenyele umlukwa hae na boda joka humangalia ya mindineka hasomo hajoka hamlele abo wosi mzadesha ayo shishoshonga mana mimi ndachom pardone mana uwe lazima ni yake na roho kweli mzaze yono ngokusha mana uwe hafanya mzaze uwe hafanya naisa ok maraba menji nada abo so hindi ni participe hindi ni ukana vraiment c'est pas Mungu yaifanya sepa nya. Ok, karanga numero ya saya mzazi baraka. Merci beaucoup. Lazima ni yarekishite ajofwa. Au kamruha mandu lazima ni mrume wewe yekemba ya mtoho dao na boka timdu kakata kamru nahe tena abaka ufanya zina. Ok, merci. Okay, aya abukana mahadani. Salam alaikum. Salam alaikum. Atukufu Mwenyezi Mungu analijuka na heri inshallah. Yalipone zembi za wanadamu wala hitima. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngojundo ndaho. Amjundo liyo. Utido ishilia yuho na ujibu beka ushila yuho gajuduka na aretari mbavi. D'accord. Si sambabu yo volimutse na mkana baraka. Bonishio. Abanga mwisho ngarushilia ho. D'accord. Amjiunda liyo tikotani participe mbavi parce que nije paro participe parce que nitumbu nafasi heha. Shizabira lozi ntabisha swafi ya kanga mginu. Parce que nitadonga temenza shonga. Parce que mwana siwa mzima, mwana wa hatu sanfipia. Sabu mkawa nasihu mbuka chone mwana. Imana deja mbriya mbehe hamanzari mbuka chumwana ujuzi ya mbehe mwana kumwa. Ala kwenda teo mtoto kuna kwa bidiri mbreme gungu. Waswati kwa bidiri mbreme gungu parce que omba temenza shonga. Mwana mzima mnyazingu ya uva ya urenge mwana umsise komori. Baba mtemba baka muhamli, omba temenza shonga. Mnyazingu dayo hachomba mwanaji. Kwa mnyazingu akamlau. Afuko tani participe mbabi. Parce que c'est la première fois mais shilia haku. Surtout ni jibwani whatsapp no mpango wa hapo shande halio de hazi renge wangu. Sabichi wa mpango wa hapo mnyazingu je hansi na mo. Pendo shilia hena wakati. Amina kwa inshallah. Abu marhaba menji. Marhaba menji. Ewa. Watukufu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema, yanike mwisho mwema. Yalijali elkani roho za imani ya udowa na neze bizijilio zelongozi change wadzadzatu wajwe ukaya kabana hinru jamwana mwana ya joka kabana hinru jamzadze emzadze hamando ye mwana yomrenda na ngujonga madhambi bien sûr ngujonga madhambi mwana na haki mzadze na haki emzadze woi eshantabisha tiramboka hojajia nambie katunambia komkwa ngena raji hizo za mwana asha ngoma de ilo hitswani hahe noroni hahe ya juhundo yorabiha na hamba mafiti. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sinyangu. D'une part, bah oui, hapara garja kawishia. Lewa, c'est ça ce qui me fait mal. Doka ya mzaze kajaka hujajia reklame ya deklare da elimina ile wangu deklare hangoma jaloux chaka tu deklare de mwana habitwa kafa auka joka hazambara nguhale joka zilongora nguhale watukufu ngarimnikao niyo nimero nyimlo ya abo mrensi wo anuundwa dingoni mpare mhunde makali mamwambie mzaze woi nane mrumahe woi wasikitihe holewa shamsi kensa mama pupe mdona angalia kansa
deli nakoza deli mkozao eli nsufronga msufre na mpare 07 48 21 72 65 ngamrejezo numéro 07 48 21 72 65 ngamredin répéter encore 07 48 21 72 65 Mwenyezi Mungu narinike hatima njema. Mwenyezi Mungu yarinike musomwema. Mwenyezi Mungu yarijalie kwa wanadamu waudo kozizana yezembi irlaani ezijilio. Haukano kwa mada zinu kamtuzi jua kanga zijilio, kamjaka ujua kanga sifanyishi hao. Hasubabu ya Mwenyezi Mungu owanasho hangu ni wazaza hangu kwa nikamba rukwamba confiance. Ze message meuzamba njaparo vumbua mji wamru wala njaparo vumbua ngule zina shasi uzilani Mwenyezi Mungu wa yende ya swarifu. Si uzilani Mwenyezi Mungu wa ya hunde solution. Haukaye de mwenye solution she mwenye solution tikturam. Minga mambo ili wanruwa joka ya ngabo mbitazi nzajiri subhanallah. Minga mambo ili wanruwa joka ngabo makafa ajiri yo subhanallah. Heze duwa zahanyu de Mwenyezi Mungu wa jotunga zanugozini uzishange. Shati ndami. Watukufu dokaye mzadzeoi se kimefemali. Ni heli la shinda na ukaya rishinda na damina ye. Si mlunguzanai wakati la kafasafas. Si mwambia ukaya s'il vous plaît. Undu wakati wakauhunda le courage. Wambe ngojo wambe. Depuis emanahu ya kana 12 ans. Abahange na 17 ans. Udo jo wambe ukaya. Ye mrume hahulolea. Ya huonesa ukaya huja uzambe banda hahulolea. Shekaga jaka hulolea. Habakide na ukuja jupa nzuto hanyani ha. Ye mwana wacho joko habaki, harumatambu na mashaka, panda deja 17 ans, hakana âge de 12 ans, deja hasa hazaya mana, ye ajiyo gaja joka hazaya, joka ngeli koli, ngufanyo baki, hahunre kodi, hahunre permi yahe, ngujijere viyahe, ngene msomo wahe, ngene mrumahe tranquille, abahe mwana ngena 17 ans, ngena mwana yuho komori, banda humdhulumu, hunikamrume kariboshi. Mahaba, husakrifie evyahe mwanaho mna mwanamshe. Mwenyezi Mungu napone shar ya jaili wado nafikira madazinu wado ujoka ya mrumme kati important hana mwana. Mrumme yo ujwa huenda zahi. Mrumshe yo ujwa hadungu mraji. Mrumme yo ujwa hadola mraji. Mruna tsiwone ukaya gamlonse mwana ni favorize mrumme. Mrumme gojo mfavorize ya one mraji na honziani ya mdunge. Mrumme gojo mfavorize ya rambokango manzo. A 82% ya hume ya do hurenda nai ya do joka wengu na anzo. Waikatsona katsuishia. Mwenyezi Mungu nanike hatima njema. Mwenyezi Mungu nanike musomwema. Mwenyezi Mungu ya buwana washe ikaunga wa bloke. Zesprit zao zinandia esprit vampire. Zirandi ha esprit demo watitsaweho wa uangamizo wanahao hawasakrifio wanahao hasibabu mafantom. Koko Harun wa alaikum salam ya wanraume watukufu. Mwenyezi Mungu narjale joka na heri inshallah. Mwenyezi Mungu yaripuno wanadamu wapeo. Mwenyezi Mungu ajalie mwana wei yavuke. Mwenyezi Mungu amnike rohonku na hikma na subra. Haukima na wengu sufre. Na mangali mwana ya zalwa manga, ya sisi wa âge de 12 ans, ya violewa, ya ngongo ushahi, ya siswar di komori yeda insharmatambu, na souffrance, ya mbahadizi wana maname âge de 16 ans, iho komori, abasa ya luna 17 ans, na mana, ya latif, ya Rabbi, basi wana da muhiri. J'arrête là. Parce que je me mesure, parce que c'est pas... Il y a une éducation. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, yarnike musomema. Yarjale jokana heri duniani. Yarisamehe madhambi. Yaripune makosa ya Rabbi. Liki wanadamu wadoeshelea duniani na akhira. Lisujari jihadala na uli hadala na dunia yenu. Mruha sakrifie o wanahahe. Mrume wenda zahe. Mana waka sakrifierwa. Wada ujo wakenentiza. Wada ujo hanza. Wada ujo hutukuza. Subhanallah. Désolé.